Golmana u stručnom štabu, ali eto, sticajem okolnosti morao je na gol i dobio priliku koju je maksimalno iskoristio. Čolić centrira, evo prilike sada 1:0! 1:0 vodi Željezničar nakon greške, čini mi se, Zrnanovića tamo koji je skočio i prevario Adija Adilovića. 34. minut, pale se i baklje na južnoj tribini stadiona Grbavica. Zadovoljni na klupi Željezničara. Evo još jednom Čolić je uspio da uputi centaršut. Prvo je tu lopta zakačila Kojaševića, a onda Zrnanović postigao autogol. Ne znam da li je lopta već bila prešla gol crtu ili je to samo popravio Eldin Adilović.